iyo muri ko murakora ibyaha ntabwo bamugira, iyo muri ko murakora ibyaha nta soni mugira. Umwami Yesu yaje gucungura ubugingo bwawe, nibwo Imana yaje gucungura. Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye. Ndabazaniye ijambo ry'Imana, n'ijambo riri mu gitabo ca Yeremiya igice 8 ku murongo w'9. Yesu nashimwe cyane. Mwene data urimwo uranyumviriza, urashobora kuba urimwo urabifata minenegwe, urashobora kuba ubifata nk'umengo ntikureba, yamara birakureba. Reka ndakubwiza ukuri ko umwami Yesu aje kandi aje gutwara be. Niba wowe utarimwo mubaje gutwara, reka ndakubwire ngo numushake hakiri kare, kuko benshi bazarira, bazajerajara, ntago bazigera batabarwa. Ariko igihe niki cyo gushaka umwami Yesu. Wewe udamaraye mu by'isi, wari ukwiye kubireka maze umutima wawe ukawuha Imana. By'ukuri turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bya nyuma, ariko abantu amaso yabo arahumye. Bagira ngo ni bya bindi, bagira ngo mbese nta kintu na kimwe bitwaye. Ariko reka ndakubwire ngo tugeze mu bihe bya nyuma. Umuntu ari we wese yarakwiye no gushaka Imana, kubera ko abantu bose badashaka Imana kino gihe ntago bazayishaka byarangiye ngo bishoboke. Reka dusenge Imana maze dusome ijambo ry'Imana. Umwami Yesu, data wa twese uri mu ijuru, dore ndi imbere yawe kandi ndaje kugira ngo nkore umurimo wawe. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze bya bintu ushaka kubwira ubwoko bwawe, Mwami Yesu Kristo, ari byo ubabwira. Mana data, ndasengeye uyu mukobwa, uyu musore, uyu mumama, uyu mupapa. Ndakwinginze Yesu Kristo bagire neza, imitima yabo ntigende kure, ahubwo Mwami Yesu ituze, maze bumve icyo ushatse kubabwira. Uruwera Mana data, mu izina rya Yesu ndatwitse imyuka mibi, ndabohesheje abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti. Ndakwinginze Yesu Kristo, amaranga mutima yanjye uyigize kure, maze abari wowe wikorera, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, urashobora kuba udakunda ukuri, ariko ukuri kuzavurwa kandi nzakubwiza ukuri. Niwanga ukuri, amaraso yawe Imana ntago izayambaza, kubera ko nzaba nakoze akazi Imana yampaye ko kuburira ubwoko bwayo. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nsubiremo. Ni igitabo ca Yeremiya igice 8 ku murongo w'9. Dusome mu izina rya Yesu. Abanyabwenge barateterewe, barajorewe, bafashwe mpiri, erega nuko bagaye ijambo ryanjye Uhoraho. Mbega ubwenge buri muri bo nubuki. Yesu nashimwe cyane, kandi Yesu natugire neza. Reka nsubiremo mu izina rya Yesu. Abanyabwenge barateterewe, barajorewe, bafashwe mpiri, erega nuko bagaye ijambo ryanje Uhoraho. Mbega ubwenge buri muri bo nubuki. Mwene data uri muranyumviriza, sinzi ko ino jambo urimwo uraryumva. Barateterewe. Ni igiki gitumye bateteregwa? Nuko batumvira ijambo ry'Imana. Mwene data, ubwenge bubarimwo
ni ubwenge buki. Wewe uri muranyumviriza, ubwenge bukurimo ni ubwenge buki. Niko Imana ivuze hano. Niba ubwo bwenge ufite budashobora kukumenyesha ko ubujuru uri murakora kari ikintu kibi uri murakora, ubwo bwenge bukurimo bukumariye iki? Yesu natugiye neza. Ubwo bwenge ufite niba budashobora kukumenyesha ko ubusambanyi kari ikintu kibi kandi bizica ubugingo bwawe, ubwo bwenge ni ubwenge buki bukurimo. Reka ndakubwire ngo umunyabwenge nuwamenye Imana. Ariko wewe nubwo waramaze amashure ukaba ufite amadiploma ngahe, ariko udafite Imana muri wowe, nta bwenge ugira. Ubwenge bukurimo ni ubwenge buki. Niba wirirwa mu busambanyi, ukirirwa mu bucuraguzi, ukirirwa mu bapfumu, ukirirwa mbese mu bujura, ubwenge ufite bukumariye iki? Bukumariye iki? Ubwenge bukurimo ni ubwenge buki. Niba udashobora kwicara ngo utekereze ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, ubwenge ufite ni ubwenge ki? Muriko murafata binenegwe ijambo ry'Imana. Reka ndakwibutse mwene data, umwami Yesu yaje gucungura ubugingo bwawe. Nibwo Imana yaje gucungura, ntabwo yaje gucungura uwo mubiri wawe wirirwa wicaye ko, wirirwa wisiga, wirirwa wigira iki, wihindagura, wisiga ivuta bitukuza. Yesu Kristo ntabwo yaje gucungura uwo mubiri wawe, yaje gucungura ubugingo. Muriko murata umwanya muta mw'iyo mibiri yanyu izabora. Reka ndabibutse ko icyo uwo mubiri muriko murawukoresha gica kigenda kikonona umuntu w'imbere, kikonona ubugingo. Yesu natugire neza. Icyo cyose uri murakora, uri muranyumviriza, waba uri umujura uramenya urimwo urica umuntu w'imbere. Niba uri umuntu uri murihindagura, uramenya uri murica umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere niwe azagira ingorane nyuma yo kuva mw'iki kibiribiri kiko kirabesha. Kino kibiribiri ni gifuko kiriko kirababesha, mukacitaho hakwita ku bugingo bwanyu, mukacitaho hakwita ku iherezo ryanyu. Yesu natugire neza. Yesu Kristo mukuzanga mw'isi yaje gucungura uwo muntu w'imbere, ntabwo yaje gucungura ico gifuko citwa umubiri, kuko ico gifuko nivu wikoreye mwene data. Shaka ugenda unyunguza amabuno, unyunguza ivu. Shaka wisige ibintu imeze gute, nivu urimwo uragira iki, mbese urimwo urasiga. Reka ndakubwire ikintu gikuru, wari ukwiye gushaka ubwami bw'Imana ugakiza ubugingo bwawe bigishoboka. Umwami Yesu ari mwararizwa n'abantu bumva ijambo ry'Imana bakanga kwihana, kandi bitwa ngo barafite ubwenge n'amatwi yo kumva. Ubwo bwenge ni ubwenge buki bukurimo. Ni ubwenge buki bukurimo. Ijambo ry'Imana rizavugwa, abashaka kumva bazumva, abadashaka kumva nabo bareke. Nibamara gupfa bagashigwa muri wa muriro, niho bazamenya ko bakoze nabi. Uburadamaraye kubera kutarapfa, urimo urasuzugura ijambo ry'Imana kubera kutarapfa, urimo uranga icyo Imana kirakubwira kubera kutarapfa. Reka ndakubwire ngo igihe nicyagera uzakwicuza bitagishoboka.
uhugiye mu biki mwene data? We wa mukobwa we uhugiye mu biki? Wa musore we, abo bakobwa wirirwa inyuma ntaco bazakumarira kuri wa munsi. Wa mukobwa we, abo basore uriko uriruka inyuma ntaco bazakumarira kuri wa munsi. Abasore ku basore muriko murasambana, abakobwa ku bakobwa mugasambana, abagore ku bagore mugasambana, abagabo ku bagabo mugasambana. Hanyuma ngo Imana izanezezwa n'ibyo muriko murakora. Abanyabwenge barateterewe, barajorewe kubera ko banze kumvira Imana. Ibyo byose uri murakora uramenya bizagusubira ku mutwe. Ibyo uri murakora mwene data uri kurandeba bizagusubira ku mutwe. Uri kurigira umuhinga, uri kurigira ngo ndabizi. Umwami Yesu ashaka kuva mu bwo busambanyi bwawe. Umwami Yesu ashaka kuva mu izo ngeso zawe mbi. Umwami Yesu arimo arashaka ko wewe wisuzuma kugira ngo ntuzurimbuke. Yesu nabagire neza. Abakobwa ngo mufite ngo bafiance mutaruba ku rugo, ugasanga iminwa yawe yarayikuruye. Mbe buriya murazi ko muri ku mateka Imana isaseme, ugasanga amabuno yawe aguma yakorakora. Buriya muzi ko muri ku mateka Imana isaseme, wewe ufite ubwenge nyabaki budashobora kukwemeza ko wewe byiri murakora icyaha. Abasore muri ku matwagwa n'amabere y'abakobwa, mu ntege z'abakobwa, reka ndababwire ngo ibyo byose nimutabyihana bizabasubira ku mutwe. Murakora ibyaha mwihishije, mukagira ngo Imana yo ntikirabareba, izabatwika kandi izabatantabura. Imana wo mu ijuru ntifyina, irimwe irakuburira wewe uri muranyumviriza, irimwe irakuburira wewe uri murandeba, ariko waranze kumva. Umutima warawukomantaje, umutima we ntabwo ushaka worosha ngo ijambo ry'Imana ryinjire. Reka ndakubwire ngo igihe kiraje kandi gikomeye. Uzicuza mwene data. Imana yo mu ijuru ntago ari mubyarawe, Imana yo mu ijuru ntago ari musazawe. Imana yo mu ijuru ntifyinata. Nibuzi ko Imana ifyina, Imana iriseriye. Nimuhunge mudapfa, muve mwiyo myanda muriko, mwiyambure iyo myanda kugira ngo Imana ntize ibakubite. Uburakari bw'Imana buri hejuru y'abatumva. Abantu bigira ngo n'abakristo yamara ataribo, buzuye imyanda mu mitima yabo, imitima yabo yaraboze igenda inuka. Yewe mwene data uri muranyumviriza, uburakari bw'Imana burakujeho. Wewe udashaka kwihana, wewe wigira ngo uri umuririmbyi mu rushengero, wewe wigira ngo uri diakoni mu rushengero, wewe wigira ngo uri pasiteri mu rushengero, yamara Imana ikaguma ibona ko wewe waboze wanutse. Ubwenge bukurimo n'ubwenge buki? Ubwenge bukurimo n'ubwenge buki? Iyo muri ko murakora ibyaha ntabwo bamugira, iyo muri ko murakora ibyaha nta soni mugira, maze mukaguma mukora umurimo w'Imana, mukaguma muvuga ngo murakijijwe. Mukijijwe bwahe? Mukijijwe bwahe mwene data murandeba? Wewe uri umukristo nyabaki? Wewe uri umukristo nyabaki? Umukristo adashobora kumenya ukuntu akwiye kwambara, umukristo adashobora kumenya ukuntu akwiye gusa. Reka ndababwire, ubwo n'ubwenge nyabaki mufite bubarimo. Nimwihane kubera ko Umwami Yesu araje. Atinze gato urupfu rwagukubita, urupfu rugukubise waje hehe waranze kumvira ijambo ry'Imana. Reka ndabibutse ko ijuru ririho n'ikuzimu hariho. Mwene data uri mu nzira yihe? Ni inzira yihe urimo? Ko Satani ari mwarabica nabi, ko Satani ari mwarabiba ubwenge, kandi ari mwarababesha.
Satani nta jwi afite ryo kuzabajanamwo, kandi nta mpemba afite yo kuzabahemba. Ni ukubica nabi gusa kugira ngo muze murimbukane. Nimwihane, Imana yo mwijisha ko mwihana, imitima yanyu muyoroshe, umwami Yesu yinjiye muri mwebwe. Haleluya. Mukobwa, ureke kwitega abahungu. Musore, ureke gutwagwa n'amabuno y'abakobwa. Izo za karese mwirigwamwo, uko kwikinisha mwirigwamwo, ni mubireke. Umwami Yesu araje. Nimwihane mu maramaze. Ikimana ibashaka no kwihana mukamaramaza, imitima yanyu yorohe imbere y'Imana, kubera ko umwami Yesu yapfuye kugira ngo wewe ubugingo bwawe burokoke. None mwene data, ko Yesu Kristo yapfuye kugira ngo wewe urokoke, ukaba udashaka ko Yesu akwinjiramwo, bumva amaherezo yawe arayahe. Nimwihane kubera ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu nashimwe. Ubwenge bukurimwo n'ubwenge buki wewe uri muranyumviriza? N'ubwenge buki? Reka kubara ngumaze imyaka n'imyaka ngurunguru mu Kristo. Imana yakureba ikabona ko ata n'igice cy'umunsi uraba umukiranutsi imbere yayo. Mwene data, uri murava he? Uri muraja he? Abariko barongorwa mu kibuno, abarimo barongorwa mu kanwa, mwene data, ibyo byose muriko murakora mwitwaza ngo ni bagabo banjye, ngo ni bagore banjye. Reka ndabwiza ukuri, muriko murarimbuka, muriko murica ubugingo bwanyu, muriko murica ubugingo bwanyu. Ni mugira iki? Ni mwihane kugira ngo Imana ibageneze babarire. Tugiye gusenga Imana. Buri muntu arazi ibyo ari mwarakora. Mwene data, ni wemere kuba mu buzima bwo gukiranuka. Ni wemere wewe uri muranyumviza, ba umukristo neza. Shika ku musaraba, shika ku musaraba. Wemerere Kristo akuyobore, wemerere umwami Yesu akwicaremwo, akuyobore, kuko we yavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe uzaja kwa data atamutwaye. Yesu Kristo nabageneza. Tugiye gusenga Imana. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushimiye kuri jambo uhaye ubwoko bwawe. Ndakwinginze urikurikirane Mana, kugira ngo rigere kure, kugira ngo rifate imitima ya benshi. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.